Sanibonani. Le eMashiya Media Production ngiyanibingelela. Ngiyayicelela nje Nkosi yami ukuthi kuwo wonke umuntu oqala ukungena kuleli khasi lethu usicofozele nje u-subscribe, ukhommente futhi ube umbono wakho sizowuthatha ngeke siwubukela phansi ngoba sisafisa ukukhula nathi kule ndima le yokuletha iy'ndaba emphakathini. Bafowethu, umfuze wangaMshiya umfana wekhansela, siyalazi ikhansela ukuwamkhize iqhawe lethu selalala belishaya ingoma enenkosi phakathi. Nangu-ke umfana wakhe naye uthathe ufuzo lwakhe lokushaya ingoma. Landela nansi ividiyo elandelayo, ungakhohlwa ukusubscribe mngani wethu. Danke, siyabonga.